Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi klip. Danas ćemo praviti mašinu koja ispaljuje vatrene strele. Pa ajmo da krenemo. Treba će nam ručka za početak i ovo. Ručku ćemo staviti ovdje, onda ćemo ovo staviti ovdje. Treba nam onda također isto i crvena baklja koju ćemo nastaviti ovdje. Mašina savršeno radi, to da napomenem obavezno, nemojte da mislite da je neka prevara ili nešto, čak ću da isprobam. Vidite ovdje, ne mora da bude to baš dugačko. Eto, ja ću da napravim ovako. Ovdje ne stavljate crveni kamen, zato što onda mašina neće da radi. Eto, vidite, tako će se pojaviti, treba da bude kao ovamo. Onda ćemo da uzmemo automat i stavit ćemo ga ovdje. Ne morate 3, da naglasim, ne morate da stavljate 3 automata, možete i 2 i 1, koliko hoćete. To nije bitno. Onda, ako želite da bude vatrene strele, onda morate obavezno da uzmete bilo koji od ovih. Ja ću da uzmem ovaj beli, zato što mi se mnogo sviđa. I stavit ću ga ovdje. I stavit ćete ga ovdje. Tako. Onda će vam isto također trebati kofa sa lavom, koju ćete zatim staviti ovdje. Malo ćete se zapaliti, ali nema veze. Onda ćete da uzmete strele. Bilo koje strele, ne morate od ovih, ali ja ću da uzmem ove, zato što evo prve su mi i te mi se onako sviđaju, zlatne su. Već imam strele, ali nema veze. Od viška glava neće da boli. Eto, znači ja sam stavio strele. Ajmo da pokrenemo mašinu, da vidimo kako to radi. Pa da vidimo, vidite kako to radi. Znači to savršeno radi. Evo sad čekat ću da sve ispali. Znači isto mogu da napomenem da bi to bila savršena to bi bila isto savršena zamka za zombije. Ili za nešto drugo, za bilo šta. Eto, ajde uzet ćemo još neke strele da ne bude laža nas. Eto, evo da stavimo i ove strele. To i ovdje. Vidjet ćete sad da radi te strele. I obične strele, sve radi. Sasvim solidno. Znači, vidimo da mašina nije teška za pravljenje. Nije mnogo teška za pravljenje, lako je napraviti. Također, ako vam se sviđa klip, ako želite još nekih mašina da pravimo, pišite u komentare, do tada od mene imate jedan veliki